Geçirip koysunlar. Esençiyip kaldı. 8 yıldan beri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Жогорку Кеңештин кымбаттуу депутаттары, комитеттин төрайымы, рахмат сөз бергениңер үчүн. Урматтуу катышуучулар, тартиптүү маданияттуу өтүп атат талаш тартыш бул жерде, бул жакшы нерсе. Бирок 2014-2015 жылдагы нерселер кайталанып атат. Ошол эле сөздөр бейөкмөт тарабынан. Мен эксперт тайпасынын башчысы катарында ошолорго токтолуп кетейин. Урматтуу бейөкмөт уюмдардын төрагалары, төрайымдары, көбүнчө төрайымдар жана мүчөлөрү. Баарыңар бул жерде азыр каша кылып берипсиңер да. Өткөндө парламент угуда сүйлөйүн дедим, анан койдо аяп койдум. Даже көз азиздер жетелеп кепсиңер. Мен агент болому деп. Кандай ошолор агент болсо, тынч жашайт элекпиз. Көз азиздер кулак кылгандар болсо. Андай эмес да. Бул мыйзам долбоору 2013 иштелип чыгып, 2 окуудан өтүп, 3-чү окууга келгенде бүт бейөкмөт уюмдар кабинеттерде аралашып баштады, депутаттар. Азыр ошол жүрүп атыптыр. Коркутуп, үркүтүп, алдап, салдап, кийинки мыйзам демилгечилер да артка кайтып кетиптир. Анан эл аралык уюмдар да кабинеттерди аралайт. Эм аралайт көрөсүңөр. Элчиликтер аралайт. Ошондо бир мезгилде Американ элчилиги келип калды мага. Экөө. Мыйзамды артка чакыргыла дейт. Эмне үчүн Сауд Арабияга айтпайсыңар дедим. Ушундай эле мыйзамдары бар. Сауд Арабия бизге стратегический партнер дейт. Биз кимбиз анда силерге Кыргызстан? Жооп таппай калды. 2015 жылы Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык комитет чакырган. Анын ичинде мен да демилгечи. Мага эч нерсе төлөбөй койду. Билет да, газ эч нерсе. Анткени Америка урушат дейт. Сиз Америка каршы дейт. Мен Америка каршы эмесмин. Америка элине мен жактырам. Анын ичинде 20 миллион мусулман бар. Бирок Американ саясатчылары башка да. Ошондуктан аларга да айткам. 9 жолугуш болду Конгресс менен Сенатта. 9 жолугуштун 7-өсү ушул чет өлкөлүк өкүлдөр жөнүндө жана гей пропаганда каршы мыйзам боюнча 9 жолугуштан 7 жолугушу. Айттым анан кийин кечирип койгула. Силер килеген мамлекетсиңер Америка. Силерде өткөн кылымда бул мыйзам кабыл алынган. Кимден корктуңар силер? Килеген Россия силерден кийин алады бул мыйзам бар. Биз кичинекей Кыргызстан 12 000 аскерибиз бар. Чегарабыздан миссионер аралап кетет. Шпиондар аралап кетет. Жакшы ойлор менен мыйзамды келет. Жаман ойлор аралап кетип атпайбы? Мына бирдеке десең эле эми мусулман катары мага тийишип атпайбы? Муфтиятта МПО дейт. Ооба, МПО. Муфтиятта текшерсин, дин уюмдарды текшерсин. Ким ага каршы болуп атат? Мыйзамды бузса, уставны бузса текшерилсин. Ошо бейөкмөткө келгенде эле жок. Биз жана Индия окшоп, Уйга окшоп биз святой, бизге тийишпей эле дейсиңер. Силер салык бергениңер башка. Соцфондго төлөгөнүңөр башка. Тем более мага акыркы жолу алтын чакырышты мыйзамга өзгөртүн киргизип алыпсыңар. Байкоочу кеңеш текшерет. Бейөкмөт уюмдун деп. Байкоочу кеңешке 3 адам кирет экен, өзүңөр деле кирет экен ал жакка. Мамлекет киргизиңер жок. Мамлекет асынан мыйзам долбоор кирип аткандан кийин силер эмнеден коркосуңар? Тем более баарын айтып атасыңар, мактанып атасыңар буякта, кыйкырып атасыңар. Ой, биз болсок Баткен согуш чечилбейт эле. Жардам берилбейт эле деп туруп. Биз мындай жакшы иштеп атабыз. Силерди эч ким сындаган жок. Кудайга шүкүр, рахмат силерге иштеп аткандар үчүн. Бирок бул мыйзам долбоору Конституцияны бузгандарга, мыйзам бузгандарга, уставны бузгандарга, ушуларга тиешелүү. Бир кумалак, бир карымайды бузат дегендей, чиртет дегендей. Араңарда бар анда эле же жок дейсиңерби? Жана гей парадтар ким уюштуруп атат? Эркек үйлөнөт, аял киши турмушка чыгат. Кайненеге чай куйбайм. Ошону ким уюштуруп атат? Мамлекет уюштуруп атабы? Анан мен мамлекет органдарга айтып коеюн деп атам мен. Мен уктум силердин эмеңерди, корутуңарды. 2015 жылы ушу мыйзамды сойгондордун бири юстиция министри Шыкмаматов. Бизде штат жок дейт. Штатты сурагыла, бул мамлекеттин безопасность, коопсуздугуна керек болуп атат бул мыйзам. Иш болсо мына силер регистрация кылып атасыңар бейөкмөт уюмдарды. Контролдо кылат аларды. Эмне үчүн өзүңөр регистрация кылсаң, кийин катуудан баш тартасыңар, качасыңар. Мамлекет берет, анткени мамлекет болбой ушул мыйзамга тиешелүү. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. Килеген мамлекеттер бул мыйзам иштеп атат. Жана ПРО-дун ОБС бдипсинин өкүлү айтып атат буякта. Международный право деп туруп, ошо менен чечилсин деп туруп. Көрдүк международный правоңарды. Мына фон дер Лейн барып туруп Нетаньяху менен жолугуп Палестинада, Израилде, Палестина менен жолукпай келди.
Ne desem İsrail geçelim, demokratiya jolundan международный правомен çeşitlik. Gördük Kavravul Bambiyoşkalardı. Gördük genotsidlerdi, fosfor bombalardı gördük. Şu международный право. Biz de senin için Kırgızstan üstünde bulup hazır. Tek kolayla Kırgızstan öz yolunu önüge atat. Biz öz kolbaşımız gerek. Biz çok memleket emesiz. Biz askeriz bolgan ayttık 12 mil askeriz. Kuday şükür az birlik küçöйтüp atat armiyamızı. Tacikistan'a biz job almadık. Özüne bilesin kança adam da ölüp gitti, girip geldik Kırgızstan'a için. Bir neçe yolu, akış yılları. Job almadık kişineki memleketke. Bir yakta özleri kabul alıp dur. Amerika, Rusya başka. Bizge tüy salvatat. Vengriyan aytıp gitti OBS'nin müçeleri, jana başkaları. Urmatlı biliş OBS meselesi sıylayım. Men tomuş kaççı ombudsman bolğanda mağa çoğun jardan bergensiňer. Siz jardan beresiňer ombudsman işlebeýtler. Mamleket akça berip koýgan şunu Akayev. 4 milyon soň berip başga berip koýgan. Şu OBS biliş jardan bergen. Birok sizler de çynlykdan kaçıp otpaýsyňar. Ukraina başlatdı, Vengriya başlatdı dep. Sizler alарды Евросоюз girseňer, şunu jok kılıp şu mizamda talap koýup otpaýsyňar. Alaň şun üçin jok kılıp otpaýby. Al ülkelerde şu mizam jok жерden çykan jok da. Aha. Keşip koysunlar. Ben şu emo saldırmayın dedim bile. No, kumbattu, Kırgızstanlıklar. Biz meseleyi kaygılım gelip otat. Urmattu депутаттар. Şaylanıp atkanda, hem bize депутат bolğanbız, barı jakşı sözlü, jakşı badalat bergenbis şaýlaçylarga. Bul mizam özüňiz tereň öýlenip görgüle. Jok жерden çykkan jok. Erteň başymyza bir bala bolsa, mına Rossiya Ukraina soğuştu görüp otabız. Kim jardan berет bizge? Jakşı Ukraina NATO biyak keretip jardan berip atat. Başka ülkeler. Bizge kim jardan berет Kırgızstanda? Oylap görgüleçi. Özüzgü jardan berişimiz gerek. Oşul jardamny biri şu mizamda olboru. Meselen suranat elem, Jogorku Kengeştiň urmatly deputatlary, komitet urmatly töräýimi Çolpan karandaşym. Barıňardy jakşı görem men. Allah razıçylygy üçin. No Kırgızstan usta öýleli bu ýakda. Bizi kim emne deyt, çet ülkeden emne deyt. Balan şeyler aralık uyunma deyt. Jebe hükümet uyumda kıyıkıp salaba bizge de korkup oylanan. Erteň Kırgızstan'ı joğutup alsak, biz kan vaktanabız. Kan vaktanabız. Kinki munga. Eki jolu şu mizamda alıp kelgendeli büt barı çoğulu alışadı. Ötkörübeyse, neden korkuyorsunlar? Mıhtı işte atıp sonra bir yakta aşıtınlar, duhtuktaş, bir yakta gel aşıt beri otasınlar. İşte vergili, siz hiç kim tiyişken yok. Ne korkuyorsunlar anda? Korkpa izlesinler anda, mizam ötsün anda. Ne korkuyorsunlar mizamdan? Bu barınara teşeyen emez. Şu mizamda öz mustavını buzgana büyük mutuyumlara teşeyeliyor. Kalgan 99, yüzden bütün 99 büyük mutuyumlar mıhtı işte var. Siz özünür ettikanda bile hükümet gelmez. Elge jardan beri otasınlar. Anın Hacır Narmat da jaman degen yok. Men de jaman degen jokmun. Deputatlar jaman degen yok. Anda sözlükten joksunlar. Düşündüm. El aralık uyumda söyleyende reglamenti kıyıkıran joksunlar biriňer. Bu yakta özü jaran söyleyende reglamenti tutasın. Men sözüm toktadım. Men bilem. Siz açıngıra tiyip atam. Siz korkup atasın mizam ötüp ketedi. Mizam ötüt. Men elge de kaygılamın. Rahmat.